Kubatangira tekanza Tujarike amabara Julius kyo muhendo muri sankabulikiro omuha wa muri anda ijwera onkapunka aro hali twa posting entwenda kenga abantu enganda zabu ne bakuzira nkwenda kusima abantu bayingi muno muka postinga Maria kinga postage kwende banyanyanyo bayingi muno beno baitu bayingi muno ha postage ite Kitara TV tuba ku bantu Kwegesa kandi tukumanyisa nebyo bayirota manyire etekanze Tujarike ngikoleire arounda mu rubuga rwa hoima arounda duhaga baitu bakusinga beta arounda no ndi akaire kanu kenyini kwenda kuba nyumya hamuna abasajja abakolera mukikaruki muhamuna abakazi abakolera mukikaruki nu abamasaluni abamaboda abalimbutale tujja kuba nyumya hamuna abo tuseka munabo kandi nitukwegesa in the special way nkwenda kulamukiyaho abantu bembaganiza ara abantu aro WhatsApp group yentahawo ya Runyo Heights lekanda mukiwa bachali bange banu ari mu Smash Pro kwenda kulamukiyaho ari mu Stewart Woods aro Trade Park aro Tribe aro Douglas aro bayingi muno aro Agri ono mnyanu wange wa director wa Miss Bunyoro aruma Mishakuru arumo atugonza Jess I think these days akagendo ba Dubai arum Briman aro na wekitinsa Brian Kabo yo wenyini Buruhani bayingi muno baitu abali mu kubabonga abali mu group egyo ya Runyo Heights nkubabonga ine special ni ngamati mwebale kubaga ni muhondere ntekanza zaitu ha Kitara TV yes nkakaire kanu kenyini kwenda kuba ni kuikia abantu banu abali mu kichweka kinu tubantu bazabaza munabo ntunyumya munabo oiro oleka just nkwijukiza ba Washa Records otaruga otugaruka. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Dekankwatire. Yes. Amabara gange ni Mbabazi William. Mbabazi William. Mvuga boda stage do around about one. Hati olinzaro yanga. Niwenza rwa Kiesiga. Ankwenda kenga pineapple nikyo kiki. Pineapple nigwa mchongowa. Pineapple. Mugirimo kunanka Kiesiga. Ya bali mabitoke mihogo bicholi nibyonke. Timulima pineapple. Pineapple ya nemiyembe. Hati ramuki abantu bonka basatu. Nindamukiya mama wange Teresa aho budaka. Nindamukiya na abana bange Mbabazi Promise na Priscilla. Bona na ba sister bange bona mbaramukize bona. Kanda mukiyono okinisi wanje sebo osibirota kurongi baba amabara gawo tibagwa kalidi naiwe kora stage kurongi muno iyo mazire busome kimbo mustimba boda 18 myaka 18 ndia stage kandi nyafoka na chairperson we stage emyaka ira 18 ora stage ntoka hinduka ya nebirungi byange byona nonka bihira buzibu kibosangiremo amazi magari mu buzibu butusangire mu boda muno omwebembezi waitogwo ali ayiguro ogwo amazi magari niwe abandi atukwatirireho ekintu kyokubanza accident zikafoka accident ko mutayi wangu gomlinga akakibalize kionka kandi ntulenga okuterera ntinga ba boda tusobole kuba nituhondera amateeka omungudo ezitukuvugiramu habwe ensonga ijo mukuru muhamba begena atusobora harediyo na tugamba omuntu bogoli ha Fort Road dawo emotoka negenda Fort Road ne isanegenda Kagadi owa boda akuvatekingira omukono gura ogwa town church na alemato vatekingire kandi timwenda kuhuliriza webale muno sona habwekyo aho nakiyanyole kyantingo omuntu inakuondera ki amateeka baiti bebiragiro mu bimanyire biragiro tukubimanya osangoli akuhunguka tatairo na indicate kandi abandi baina kuunguka bali suppose kuunguka batayina indicator no mukono inakunaga nikwolo wenyuma na amanya ntingo muntu onakwata kichweka kiti sona habwekyo mazi magali mu boda ebirungi birimu kasitabo kakuba novuga boda yawe oyina obujunanizibwa omuntu akutumira ekintu kyayo kitahize akutumira kasente kakuhaira omuntu oyiro bagamba mukwana bakabandi wewe buli muntu akaija
nikigendererwa kye baba ego so nabwege na nyonka letwe nakuyange hati iwe pineapple kikengo kutanikyo wewe nkunihira niyonka na nasege muzirima zirimwa ramuki abantu bonka basatu kandi atogiranye nabayingi niwe dadi wangu go tibagwa Siraji na abana bange mukoko tibagwa Shakul tibagwa Ramadhan tuhayise Sumaiya hamu no muchumba bunura mukoko Nyangoma Judith kazina kyakamunyumira wewe amazi magali akazina kakumunyumira nyonye ndo mbuzina bwa kasarini kusasiro kwo kazina ki akemba gako kalo akazina nkenda mazi magali oba kifansalira kya kanda mukiono onali anara akapapura ababoda bagayimu kube esente mu kuzimalira mu betting okusiba learning and not playing a cause Peter Dal boy bobo no kola tazaina zainemu osakudoma nikyora abana sometimes abana bagaba bagenda for break no kuzana kubamu yamabaragawo ambara gange bayita sima Patrick bayita abamanyi nkeri business bakaikai Uganda kaikai Uganda dimanyisa kiri kaikai niko gamba oina kwikalo meki okora ati iyo guno mulimo gumazire mbusumika ogwa kuvuga omwaka nkuraninga myaka 20 okusinga otibago anyo ndi former chairperson ago niwe gakyo maguru ombigere byange akagaru nyo ndi cha former chairperson Kumanyisa ogo mwane winyagwesere hatuvukosi inakuwa ni musinga hato bwa chairperson bunu ekisanja kyanyu kimara obusumiki ati it depends hakwani ko gamba tina chairperson waitu wa mani swale ogo ni wa city kyonka kisa kusigikira eiza yosagama mbirugiremu runda abantu abawo ni bakuyamu it depends kina kale na anka ya kino kigamante ekisanja kigamante mu mara myaka eti amazi maganyo tinkini hira kyonka kusige usa kubijwa aho ni bakuyamu kisikira depend mulingo hati kando omuntu bakuba nainda kwijja kutandika kufugira hano mu muyihaoki eke kiri kirunge muno abakwa boda erinke nyanja abantu abajja kusoha buswanke nyanja baitu eina ukokolizo katusage no munyanja otaina katimba otaina lyato so atinka itwana ba boda boda ile kitubanza kuija kwetegeza kurungi umuntu murungi aizire kuija kwikara night one to suppose kutuha ebaruha eya LC1 chairperson halorugire kwetegeza ogo muntu murungi akyaro ekyabuze kikali kitu ja kwabuza ngo tano vuga boda bo bandize bubanza oboko bandize bubanza ege bare chairperson ekomara eya kabiri tuina oboko rige stage ntu inakwetaga baruha eye stage endi akwake rugire yo chairperson asaininga inyeti mu basaba sentana araba gamba nti bari abasaba manye kita manya biki inyeti mu bisaba ati to han obutumala kwetegezo twayiri bandike wa first tubanza kuandika ebaruwa tukubanza kusaba bomato ebaruwa ebyo tuhandika registration twetaga registration kuhandika ku registering mbita byaitu ezo registration it depends kisigikire umulingo oli obojensa egumire kunkukatwara it depends according to appearance nayo ramuki abantu bonka basatu ngenda of course ndekamba ndenda mukali kwa mugi nyunyi karamugongo ndamuke mukali wagaga kwa mugi mama wagaga nabasora hoido zisere wali nakwayi mali kusera kwa izili yona aha ukanda abandi babraza bange bona mbaramukize bamuro yanja nabataka muri yanja bona nabarando about mutalizamu karosi bekurukanda mukyo abandi abarozi ba Kitara TV tulikyala ntekanza tujarike tuli hano around batu hano ndi ha hotel mbanyenda kuli akaro banyirukira ba kamera mugiye bali jose jofundikiro mukubi gukudomoka mwechuchu jofundikiro mukubi mama jonyulira akaro mukaikuru yeso taruga tekaniza kandamuki habali munda munu bona bakunyiruka wiruka baitu hano kandole bahandikireho if what I don't care what people talk about me because my God cares ola handikireho if tinki kenga kurungi baitu lyantekaniza tujarike Oizire oba no hano mwawo anzo ramro astoma bange bakasoma baba baraho kubaguza kwasonza biya
Okwasubuza ebbiya. Okulwa totairo ne ready. All these young urampura South Africa. South Africa. Okaikarayo. That's nyumirwa yombe. Onyumirwa yombe. Nyumirambe muziki gwoko. Amabara gawo. Anzeta manyata Alani. Bakweta Alani. Oli muki? Ni mugongo. Oli mugongo. Nswi ziriyo. Ziriyo. Abandi kandi bagamba isereri. Ziriyo. Ziriona. Nanga utala kichoka kenyine. Walukuba. Amwarwa walukuba. Hati muno ukora mulimo ki okakusubiza ebbiya? Subiza ebbiya. Byokunywa tamiza niyo nsubuza. Koragenda mugehena kuguza abantu ebikutabya. Ati na musango nyo tanyonya zero mwenge. Ati otokunywa? Nanyonywa. Ati Alani. Alani. Nanka pineapple nikyo kiki? Pineapple? Nizo juice zibanywa. Nizo juice pineapple. Ati bazisanga nkanka hezo? Bazisanga munanasi, miyembe ebyo. Ramuki abantu bonka basatu. Ndamukizo mami wange. Ndamukizo nabanyoni bange batibaga. Namukama wange manager. Kazina chaka kunyumira. Kazina kange wepicha. Wepicha. Katuzinira mu kakuterera. Akaterega kagrafti mutuju. Nkwenda atika kutera katusample ingemu. Tinga basapula ingamu. Karose yo kurungi. Kali na musibiku. Oyizire gukora ki? Akaswiti kambe. Kagabire nyo jankura mukiyo dabaye kuno. Eri busy. Kale kanda mukiya abantu. Ya sweet njya kitabara. Wasibota. Giebale. Amabara gawo. Otwekange noenda kuchumika akantu kawo. Chumika. Kanda niyo kuchumika. Oli live Kitara TV hali. Bakurura abantu. Amabara gawo. Mayanja Abubakari. Mayanja Abubakari. Manager Abubakari. Mayanja Abubakari. Mayanja Abubakari. Ukora mulimo ki? Ukora mulimo. Salemba. Baitu tibahakaine kusalemba. Kandi barakana kusalemba turali yaki. Muravuga board. Yurata metali yawo. Urata metali yawo. Baitu emiti mu gisara mu gibyara. Ego ikaito sitokuyoga emiti bagibyara bulikyo nekuru. Naiwo byara. Ego. Byara ni saraga. Mayanja olinzaro yanka. Ndi wa muno mtown. Muno. Kanta kururu. Ime wo mukama. Nyo kanta kururu. Nyo manyire. Nyote nkumanyire. Nyote nkumanyire. Hati pineapple nikyo kiki? Pineapple? Niko muchungu. Mugibyara nayo. Naitu gibyara. Ego. Ramuki abantu mulingo musalemba. Baramukize bona bageza mungo tusalemba aho. Ego. Aba hano muri muta mujye nkwende chapati. Mujye munguze chapati. Ijo nguze. Mukora muri muki. Wombeki. Mombe kanka. Mtauni muno. Hati oli nkafundi oli nkaki. Fundi nuwa patana. Aruha patana. Chonka harono alifunda takusa kupatana. Hati apatana nuwara. Apatana taro. Tuina engineer waitu taro. Mukora site. Site bwire buntu tuina nkoko bumanye byemirimo bibaho bundi ni tabaho. Hati TV yao. Okombeka kumanyire kona. Nkumanyire. Okusa kombeka kuruga musingi mpaka kusakara. Kikusoboka. Amabaro gambere niwo. Asimwe John. Asimwe John. Abarozi ba Kitara TV Asimwe John amanyire kuombeka. Enjwa giha musingi mpaka kusakara. Bahereze namba yo yesimboku bino mulimo omuhereza akole 0777 80 36 47. Hati enju eyebisika nkabisatu kumaro sente nkazinga. Yebisika nkabisatu kikusikira materials zo muntu ezakwenda kukozesa. Almost sinsa kutakugambya kikumara sente zinga ola atakanyolekeze ngo akwenda kukozesa ki. Akwenda kukozesa material. Material kyata onho kiruga no mubalira ngo kubo yetegereze material yakwenda kukozesa. Mukenga nka material nibono mubalira. Nibono balira omuntu tomubalira atakukolekeze ki yakujja kukozesa. Baitu material timuziba bagamba cement mugiba engine mugiombeka cement etakumara. Of course ekyo kibaho abantu bayiba. Kalo yesanga engineer atakuyiba beta abantu abakozi abalesere nibo nibaba nibayiraka. Kamire nune kuroro gambe nyowe ogani bagumo Asimwe John nyo mu ruhanga ko tinyiba material atako mulimo amazi magenye nditinyiba materials rahira kurungi ati mukurahira kuli kwa miringo nyingo muntu akusakurahira cyonka kurahira na takikiriza bayita akozereke ati we tukizokikirizo gamba mu ruhanga mfera ntinyiba material niga amazi magenye ne mu atira
kirahira abantu bajja kuterera esimu togabire namba yesi muranga mferano kalete nyiba materials zawo z'omuntu bwakuba mpaira omulimo kumwesiga nawo nanyesiga obwesigwa bwesigwa nikyo kikuru amulimo pineapple nikyo kiki pineapple lekane egyo nanansi hamuzirima okomwana zirima baya kichwale nyondi mezangu kulya nko omuntu kutaligamba ngumbya ire zokutunda za karosi be kurunga osebirote mpaka pepsi nyo naye kwatonyweho baitungulira kange katika no bairo kale musoke mutugambe muri haki oli live at Kitara TV Kitara TV sangwanka isangwa hoima amabara gawo Banita Kwegesa Helen. Kwegesa Helen. Ngulira akasoda na nyonka nywe. Ana tukwatanize hao. Iwe ni wasibira nokora the whole day. The whole day nta. Yobe nokora. Bigenda bita. Bigenda ku. Munu okora muri moki. Munu ndi mugenyi. Na nibo nyajam town. Onu mwana wa. Onu. Kakwa kaini. Timanya bakanya hakaine na nyowe. Onu niwe mama wa. Mama walinka. Alimba. Alika nyuma. Alimba. Abyamiri. Atere ni bigenda biti. Bigenda kurungi. Omusajja ara. Abakino mpabuza musaija. Arata nkwenda kengo musajja. Tinyina musaija. Bitunyanka iwa okadibira zigati. Nkadibira zigati. Hamyaka yawe. Emyaka yange. Unkutoleza. Ntoleza. Omusajja kusana. Iwe niwo nkayuwe akusana nkanyo ati nyo describing ankusana ante newe nko kwemanya mlengo kwesana oli kisajja kigufu kikoto benyo tinguna mukoto nyo ndi mukoto mama oli kikoto egileva tinkujenda ati kati tugeze nyo ntandikire nkogenda mu gym kusara no saa kunyenda kijimu kano kwewe nogendere kimo kyo na kusara mubiri okusara mubiri noba mutaito you can't nayo kusara mubiri nkugusara nyondeka oba hati ato muntu akuba naija akuteka musente kazinga tingwe nabyo kumpavuza munebyo akuteka musente kazinga ogenze beyond muno yo kumpavuza sente kazinga tindi beyond oli beyond lamu kya abantu bakola mutima nakola mutima obana bwange plus my mom and dad niba bonka bala mutima gwange bali muno mtawo bali Kampala kale bayo sibe kurungi mama baby akapepsi mbaye manyiro kungulira akanga okakoteire minu mama baby amabaraga Linet how are you Linet I'm good. You're fine Fine. How is your husband Very well. I want you to thank him for taking good care of you. Thank you, my husband. But amwira kali akutaina mungu. Ndi busy just njena wa customer. Just settle down and then thank your husband. Be patient. Ili normally oja kunkolesa neso. Ati egino anka eba yor 15 kankubalira. Ugo kengere kurungi. Customer. Hello. Osibirote. Kurungi. Amabaraga. Nyowe. Banyeta nyowe. Bakwetoa? Banyeta nyowe. Bakweta nyowe? Abakino du. Abwaki. Iba leo oli nyini. Ebiti mbiri munyawo. Ebeto biri mu. Oli mwekazi wanga. Ndi omuchawo nyimuni. No wakuzali? Ego. Kalo sibe kurungi. Mama baby. Osibe kurungi. Tukwenda Ugati. Ugati. Reka nkamute akwenda zinga Ugati. Ugati kwenda wa mazinga. Ibiri bitano. Yonka. Erinka. Jimutekere mukavera. Na arona abanda bakwenda. Zirinka Ugati zino. Kino kye bayita okudugaza emeza. Buloma kwate yayi. Kandi Linet niwara. Kandi Helen niwanyimirege Pepsi. Hati nanka yaongi mazire. Ati zikuba zinga hezo. Srinka kagazo.
Wamazi kubazinga. Kaka. Atono mu parkingire. Ati muhanike nywe na bulomba roleza yaye. Bulomba role yaye. Naiwe yausoko game kave. Kanda kabazo. Bulomba role ye muguli barole ye mugulire. Company. Aha. Ati murekenti musemerere munsime kurungi. Webalamwe. Empako yanga moti. Webalamwe. Muhanike. Iyo bagambe ko bazowanya. Wamaha. Gena nakuri kamera no gitu. Wamaha munsime kurungi mugaye. Webalamwe. Aha. Bojo kana kusime batana. Mungere munsime so nsa kubateka mwezindi. Aba byo kunyuisa. Mwekwenda bebindazi. Bucha bugondi ke. Dindaho. Bin en packet yezinga. Ikumisa. Okugimara. Basatu tusajili atuliga mtu masaji mara. Iwe kwenda bukeki. Bati iwe inamo mutima gukura iwe. Iyo tena mutima gukukura iwe. Ati zona zilizinga. Zona haba. Bija kwa mtwaro mko. Na bukeki bunini. Mtwaro kagwingi. Ati mtwaro kusabe biki. Ati mubaze kurungi. Kandi byagiro byo kwimba kurasi. Niwo kunanka. Ati bulo mabi kwati. Ne keki ye iwe herene byawo birinka. Iwe herene byawo birinka. Nekane iwe ne tuikaizo muno ojo tivera gambedero na akora kimu bantu boje. Ati muri bayinga. Ati bulo mu kwatire bulo mu akoleki. Musasule. Musasule. Musasule timbahire sente. Siringi bitanu buli mukoleki. Mwesasulira. Customer sibirota. Bani basinga kusiba akasoko karungi. Ego. Bakusiba kurungi. Bamaze busumikini bakusiba. Myaka nka 10. Deka kudupo bo kwenda muterera akata. Kenyini myaka 10. Apte amabaraga. Banurari yet. Orugwirenka. Nyaka ihura. Nyaka ihura. Bigenda bitanyaka ihura. Kurungi. Byo kuriya cyo mukusinga kuriya nyaka ihura. Aliyo bicholi. Bitakuli mihogo. Ndiye. Hati omusajja aliyo. Ali. Olikera omuchumbira. Ego. Kirungi ekibiro bina bakazi simu kwenda kutufuaho. Nete kitukura ntugenda rubaju. Kwawe. Madam, wewe wale kukora customer. Nkale. Titera katalo obagambe baje bakusagike. Nkale nkweta Nura hali mukamera oyete bona ba customer. Kale nkweta ba customer bona abalokuo muje mumpagire ninyonya maonge grace around about. Bagambo manyire kore isoke. Manyire kore isoke. Kale isoke byosiba. Manyire kore isoke, manyire kusiba knotless, weave, locking, bulikimu. Yeah. Ati okusangwa nka. Around about. Bahirize number yawe yesi. 0760770440. Na abagoro bakuraho. Abagole nabo tubakoraho kyokatali mu. Okusakuba yiya. Mada wama pineapple nikyo kiki. Pineapple nanas. Nanas. Oko mukuziri maga. Ezokutunda bazanyiza okulya bulya. Kulya n'okutunda. Kale mukankuleke bakoleho. Baito nyumiro redde nyondo zero nyumire. Ani bajja nakuteka akamuli. Customer sibirota. Bakukoziroho nyumire tunura nali ba kamera batano barabataho kumazire kuronda. Amabaraga. Ali kuli. Amabaraga. Onu customer akuterera akatale kurungi mali. Kanda anyumire ati ndiro beta batali. Madam. Dinu bali eta batali nizo. Kanya ibiri. Nya ibiri. Ya kingi. Ati oli musibire sente zinga. Mitwale ebiri nekichweka. Yonga. Hata bakazi bana bakiba tusaba sente nyingi ne bajja musalwa. Kiki mubani mutwiba. No. Hati omukazi asakunsabe mitwalo 10 kwijja kusiba isokere mitwalo ebi. Ogo mwana wange tinsamusera. Ati tenukoba ati tekaba tusaba sente nyingi. Tekosegekira. Bwe ati nyonkuba ni nyenda nkonu eyasalisaziremu. Era tujja kubaza saa zino nawo.
Mami osibiro. Osibiro kuru. Hano betawo bat. Around about. A saloon bagida ba. Aisha Beauty Salon. Aisha niwe Aisha? Yes. Dero tino salon ndo zeri different. Abandi bagamba manya mama beauty, manya mama flower, salon mama wiki. Iwe yakageta Aisha. Yego. Kumazire busome kinosiba masoko. Myaka nka 15. Masoko bye kakasi. Yego. N'abagoro bakuraho. Yego. Kapo za kubanka mu center center. Isinzira. Nentesa yo mungu. Webale mun. Kandi kwegesa. Kwegesa nako twikiraniza no muzaire wo mwana. Ati ko se bigambe birungi otunule mu kamera muri otera karango niwo manyereke olimpa. Olgabe ne namba yawo yesimu. Baje bakusagike. Mawe. Enkumi z'abantu abakurora. Mali. Nyakandagira bigambo bingi musajja. Ebyo zinga motera karango bahene namba yesimu baje bakusagike musoko mwisoko. Mama yala. Amabala gange ninyo wali guma Aisha. Kala around about. Nsibe isoke. Namba yange yesimu kanyomba hereza. 0774 37 6203. Iwe tolumiso omutwe. Nangwa. Ona gambege niwo. Eki baby sweetheart. Akino mukimpe nkitwala. Atuna sente. Zinga. Bayire nyina mabikoini byange muno. Muri bayinga mweba. Ebi ati bitu kolera. Nkazinga ati bamba bakutunda bagenzi bawo. Nedda tebantunda muna. Kata amanya kogwa. Nze Diana obeerawa. Mbeera wano Kurawunda. Kati nze njagala kutwala mu maka gange. Naye nga tekisoboka. Olina omusajja? Era nyina omusajja. Kati njagala kukujjayo kuba nange ndi musajja. Munnange. Kati kiki kyalina nze kyesiina? Nze musinga ne ssente oyo baba. Toseka. Musajja gwe bannange. Nze ate njagala nga nedda obufumbo si ssente wabula okutegeeragana. Nange osujja kuntegeera. Sikusobole. Nakyamawa. Tewali oli musajja mulungi onyirira. Naye sikusobole. Kati tunulere mu kamera bagambe ndi musajja mulungi onyirira naye sikusobole. Bagambe. Era musajja Julius oli musajja mulungi onyirira naye sikusobole. Munange. Ono musajja mulungi anyirira naye simusobola. Lwaki? Beyi empanvu ate nze ondaba nze bange amanyira nga nsudde kati. Nange byenjagala byo. Tojja bisobola. Olina abantu basobola okutumirako bakyaliwo nga bemukola ababbaawo. Olamuki abantu nka basatu. Ne kale ntumiddeyo omukwano gwange adyeri. Ne mama Angel roundabout nintumiro ne anti wange atoke mu Kiganda. Custom. Iwe omusajja olekera omuchumbire kujja mu salon. Wahayo. Mama mama ono mumpe. Mumpe. You are booked. Is booked? Yes. Wama bagambiro booked kani bakungamba toyi. Kali muri banu bono kunkomera mo. Onu hali onu bakumpaire miss madam. Tugende. Yendo parking ebyo nkutwala. Tebuka ikile. Oni defilement. Yeah. Mali defilement. Ina miaka nga. Nena. Kumi nena. Pineapple ni kiki. Sikumanya. Tokumanya. Yes, abarozi ba Kitara TV ntekanza na nyo kwenda kuba ningi malaka ile kanuke nyini mbaira hanu mwa Aisha Beauty Salon nongi malira amabara ninyogira sho mhendo musajja muliso mwe haba muri mebale hali mu katandikireke kuba ni mutuhondera nkujukiza if you see this post, if you see our video, if you see our program ikena kola to react
share so that nabandi basobole kuba ni barolaga enteekaniza zaitu. If this is your first time to watch us, okaina kola onakuba no subscribing. That's if to watching ira Facebook, YouTube, and Facebook or not watching iro inakuba no likinga, osobole kuba every single post itukuteka ino gikenga no gifollowinga. Njukiza lekanku ijukize abawasha records banu babasha records munyani wange Davo Beats akolere bisine birungi kandi biri well mastered okusora kumutozaho abazini hali mukali. If you need anything to do with audio production nwa kusobora kubagina kikolera lekanku ijukizo na munywani wange onu nkasima Beatrice banu bali baba banu baba glamdiko abakudecoratingira emikoro yona banu bakakutera ile mbaka. Aha ati baglamdiko bakutimbira mukolo gona ni gumasa guti okusobora kubasanga aho right road arcade kankwe number ya Beatrice so that abaglamdiko osobole kuba no bahikirira bakutimbire omukoro gwawe kurungi muno. Inkas ali haziro 3 8 ana nemu 0 oja kuba obaina abaglamdiko bakutimbira omukoro gwawe kurungi kandi nabanywani bange aba Just Juice boko no indaka juice akarungi akakuhera araba koraga emikoro batakwenda kubatwalira masoda batakwenda kubatwalira biki osa kugenda Just Juice no batwalira abantu akasoda rather akajuice akakuhera aba maboda mulekege kweririra mwetege makasente muko buvugire boda omusana gubaire mwingi just a branch ya Just Juice ofuna akajuice okasobole kubanika kunyeheza emimiro okwiko bitwaitaitana ntekanze zindi jura shomendo nigagange omulisa kandi mwe wabamoli mubai. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.